Sinesh Ite. Yes, Idol Bernard. Kung nadangat ay isa po ang muno taga-solicitor general dito yung traffic aid namin. Pagdawat? When, marmarwam ka nung agdaw-dawat ka dagiti politiko kadagiti nangangato at tao. Ala. Nangangato sa ad na tao. Kung kunada nga ro, dagiti asset is Sinesh Ite, ket no inubra na iti nagapwan na lugar ang nag-traffic aidan na, ket isumet manen iti inubra na iti naudya nagubra na kas bilang traffic aid. Uy, madi mo kastaan. Basar ti asset ti Sinesh Ite, ket dahito ka no traffic aid, ket manapay. Manapay. Manakidaya. Manakidaya. Wan, kanga ka na yun, dakanmot nga makita, dahito ti pagdadayaan. Naapay. Ang take out pa hindi malagto ti kabalyo. Okay, baka mo kami inimbita. Narigat mo dati mapangkay ti Daya, no saan ka nga inimbita? Tas lang gate crasher, Gate kasi crasher no amok. ka. No, naimbitaran ket awang problema na marami dalaki di tikin na traffic enforcer na. Yung traffic met no ka kadagita gundaw yung pan makidaya. Ay. Rush hour. Ay, i-rush na. Kunapay ti asset ti Sinesh Ite, ket idi kano na pan dimawat pa, iti kwarta iti may sa politiko, ket Hala. nagpanggapay kano nga na desgrasya. Artista mo't gayam daytoy kunada. Anak ket mo nga sabi nga kasalan disgrasya di ka dati pantal-pantal ti bagina kasta. Ada detay ano ti ipandang amin no kano at masugatan kan kas jay. Bandage kas jay. Gospad kas jay. Ado ti impanda kano edi na pan dimawat. Anak ket sabi ini kanat beta dayon sa nang kabil tamuging na kasta. Naalam, Idol Bernard. Ala apo apo ag sweet take tap na makadawat. So pay Ne madimot din dito arami din ni traffic aid. Mabaling ka nung umay ag-apply kas bilang artista dito. Ay kadi pala nag-artista nga rod. Dito ka no, nga artista traffic aid ket ka na yun yung ka na makita. Ken titiklutan. Nasantuan ka na tinagan na ken mahilig nga agbuya iti pelikula nga ada iti gera or war na. Para ti Sinesh Ite, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak! Aremen.